Bener ya. Dia cigumi siapa lah bin? Ngelah magenap cing ngelah guming idang negor. Apa? Git. Omong si. Untungos nak ngulungang truk liu tuh. Adi ngulungang truk liuk hengge. Mersing bani nak kamu sopirin nak tak. Mas takut saya digigit mas. Bumi Bali itu denget. Makanya kenapa bandara Ngurah Rai jangan dituban. Apa ngarana? Ngisi dang kewa. Abo nganginang Karangasem takut diculik. Abo ngauhang ke Jember takut dicekik. Abo ngajanang takut digigit, ngelodang takut ditanjung. Makanya dengat Gumi Bali Denget Gumi Bali cang lah Gumi Tabanan tuh. Si Gumi Buleleng Tabanan dak beleng. Ngelah Gumi bener. Apa ada di Gumen sini di Gumen sana masih ada. Danu janglah. Danu Canglah masih. Janglah Danu. Canglah Danu Tamblingan. Janglah Danu yang paling berat di Gumi ini. Apa? Beratan. Banyak masalah Danu sini berarti. Banyak ibi ponakan canggih kelam itu kan masalah tuh. Artinya keberatan dan